lamsogo nirokni khasuk sa channel tabok job notification katal sofaimani nai nailene details rok hinge last date before eligible bese bohairok kisa nai nailene nok video no share kari nailaidi online system rok bo nirokno phone girone bahike apply ma khaine bohairok bo registration rok khaije khong ke bom haike ma khaine bohairok bo khailen nai nailene hinge nirok video logi pa thango haine bo kisa share kari nailai thongdi eligible hangke nirokni the graduation pass sangjak hangke ne apply khaimane je degree nagai pass sangjak hangke degree hingke mane tabok 12 pass sangai nirok college kamani bo hangke degree ronjak hangke diploma hangke the 10 pass sangai khaimani hangke diploma ronjak mani hangke eligible hangya kana hapana diploma nawe tabok degree khaipila hangke nirok eligible hangke je kono degree angjak ngla hangke ne apply khaimana Inge selaborate jotono apply khaimao inge tabok notification sofaimani tini ne sofaigama last date 15 August 2023 jorangnai apply tabok khaimanai 22 July tini ni sing chengnai baike khaimanai ta inge tabok details kaha ke nai nelene video no share kare neli tongdi sub inspector GD in CFPF the post career pay scale of level 6 35,400 nirok starting salary asang manai panpur ke bare nai 1,12,400 ingete kaisa sub inspector executive male female salaburi joto apply kaimana in Delhi police the post career pay scale of level 6 or jagam same salary ro group C Delhi police inge tentative vacancy wa gena de vacancy total or jaga ko najang nai 1714 kemong ta grand total po haita ke tabo boni details rok ni rok to or jaga nugui mangkana bom haibo haike gen nurang no asak salia po haino ke tabo candidate selected for appointment for the post of SI in CFPF are liable to serve anywhere in India. The commission neither collect vacancy nor makes allocation of candidate state-wise, region-wise, and zone-wise, city-wise, etc. Central jotono or apply khaima all India ne nironi state wise ke vacancy rok bu amhai ke khakjak naika ngai de ke BSF ni go busuk jana CISF te CRPF ITBP SSB bo hai joto jaga ni vacancy go na najang inke video na asek log ro yage je nangmani important bo hai no nai nai lene nironi sekang age busabu ngena de nerongni 20 years ngai tong ha nge 20 ni siming 25 years orang ke nerok nerongni age asuk ngai tong ha ke apply khai mana hapana nerongni SC/ST ke relaxation 5 years manai 5 years ma hang ke 30 years orang ke apply khai manai ta bone pore ke Delhi police category code or jagani go 35 years ni rojak tonga bongke diverse women and women judicial separate from their husband who are not married bohairok tabo khlai tabo kaijia ko bohairok ke 35 years ngi tong hangke apply khemanai nerono te singo samani essential qualification no bahake eligible ngai nai 2023 one ro graduation pass ngla ha ge bobo August 15 ni bisingo na ngani nangnai boni sai tabok ni ro pass ng soya ko apa pass leng pai ha hapone result maya ko ngai tong hangke tabok ni ro 15 August ni bisingo na ngani nangnai bohaita inke tabok educational qualification to nyono soi pa bachelor degree from recognized university or equivalent the candidate who have appeared in their bachelor degree or equivalent examination can also apply however they must process essential qualification on or before or jagati simprang ni rono soi pa mani 15 August 2023 ni boni
boni ngani nangnai ta boni sai tola date of okay nirok apply khaimanai bahai ke nirok eligible bahai ke nirok apply khainai how to apply applicant are required to be submitted in online mode only online ma khainai ssc.in or jaga go thangai apply ma khainai bobuni rok ni waisa se registration rok khaiya ko ke video sakang pilani video rok se khainai ledin rok nungnai ani or jaga video description of ni rok link manai or jaga click khai hange bahai ke registration khaibo herok nugui manai registration one time nang ma khainai one time khaibe mani pore ingini rok zero password ta registration number te password rok ni rok login khaike je SSC ni sopai tong hang ken rok apply khai tong manai waisa na registration bono muito ke kisa tong rok ani nangnai ni registration number te password no inge ni rok oma haike login khai ke apply khai tong manai inge ta bang na de ni rok photo or jaga suisa tongo the photograph should be without cap and spectacle the frontal view of the face should be clearly visible nirok ni photo rogo photo bujak tak passport size photo bujak ani photo rogo thopo thujak rong ke bungya kana kisa kaha clear angani nangnai inge photo ni go tang na de or jaga ni rok photo bula hange edit khaige rogani hange date thepagai maronai date thepaiyagai ni rok rola hange reject rok ngai thangnai amake syllabus paper 1 ni syllabus subject general intelligence and reasoning tongnai 50 question 50 mark kaisa 1 mark ke manai general knowledge and general awareness of 50 bo same na quantitative aptitude 50 engge english comprehension 50 bo hage tongnai engge paper 2 o tongnai english language and comprehension number of question ke 200 question tongnai boni pore ke maximum mark 200 na tongnai 2 hours engge tabo negative mark de tong okay nai nele few nai there will be negative marking equal to 1/3 1 ni half haike negative mark tongnai kaisa sayang hangke one for allotted question for each wrong answer in paper 1 paper 2 paper 1 paper 2 go negative mark tongnai 1/2 1 ni third the mark scored by candidate in computer based on examination will be normalized by using the formulas published by the commission through notice ingeni roni normalization ingeni roni tak date ni date of birth tongmani boni normalization khai ha ke te or jaga ni rok exam romani go question kutuk ngai tongla hangebe bohai ke number rok nang kaisa saromal hangke normalization khai pro number bare ki mau bohai ke ta bokte kaisa naila hangke type of NCC certificate tong hangke ni rong ni NCC certificate ni C certificate tong hangke 10 mark manai NCC B certificate tong hangke 6 mark NCC A certificate tong hangke 4 mark bohai ke mark bu 8 khaijangnai ingeni rok syllabus no kahake nai nelaidi general intelligence and reasoning go tama tong bohai ke ni rok video discussion upon ni rok omai ke PDF no ni rok lagi na manai haike oro jaga ni go nai ke ni rok kahake porla hangke kija easy engai thangnai ingke tabo high dog ses rok buseng nangnai bohai rok ingke important male candidate accept those listed at serial number ingke 70 tabo 170 cm height ha ingke bongke tabo de category ingke tamani tongnai bon pore ke 80 ingke 85 ni makaronai karok gani ingke tak seso no unexpected ko ni rok ni police hariagai 80 karoga nangnai police harogai te 5 karoga nangnai ingke tabong ne de ST roni bagai pusuk nangnai 165 cm height ngai tong hangke ne roni ST roni bagai hingke 162.5 cm ngani nangnai ingke te khakla police haro mani tong nai police hariagai 77 ingke te police harogai 82 makaranai baike nai kita bo kharmani physical endurance test ngke na dinero 100 meter race 16 second by makharnai bon pore kete waisa hai haina
1.6 kilometer rest ma khainai 6.5 minute by ge long jump tongnai 3.65 meter in 3 chance high jump tongnai 1.2 meter in 3 chance bobu wai thang chance tongnai short put ma ko hornai 16 inke point pore ke 4.5 meter bobu 3 chance inke buri roni bage moke 100 meter race 18 second by inke 800 meter race 4 minute long jump 2.7 meter inke bohai nang do nirok nai nalisti inke pade asuk jora nang sina inke te bai ke apply khane bohai no kisa nai nale finai te oisa inke video kisa logi thangsnai friends ong nakarti inke omai ke nirono kaha ke sake sinjaro bo kisa sinai haini bage kisa video bo logro ma thong inke zero confuse ro ngi tong mani rono kisa clear khai mani noni photo tak khaya ni thang ke passport size photo no ne ro tisbro saja photo ni saga go date box sagai ro ri edit khai mani bising tei inke ni ro accept khai janai bo 3 mani tola hanke ta khai di tabok tini nang apply khai na hanke mia okli ni mai ke date no ro goi box sagai ro ti hai ke belai ka sa hi hor jaga reject khai ro janai inke photo size ro kb busung nang kena de 50 kb ni bisingo na angani nang nai inke signature hanke blena 20 kb ni bising to laga angani nang nai am hanke ni ro upload khai manai bobo ni ro video description no link manai or jaga click khai hanke or photo size ko mero janai ro thong nugui manai inke ni ro no apply khai ga ni system kisa phone goi ronai bobo one time ne registration khai mani go ni ro new registration also kang mak click hainai bon pore do you have other hitong hangke nirone other number box ero de yes o singai bon pore ke other number box de bon pore verify other number te hai box fide bon pore type of id hangke nirok ni box ga naya bongke tani male nirok no hero hangke nirok nirone other card number other card photo buse other card khaijia khong hangke nirok no go maronai bon pore ke nirok ni driving license pen tong hai tong hangke omaike orja choose khaigai maronai type of id go inke bon pore ke nirok amono no hero ya ke yes ro hangke no ada number ma box nai boy inke name inke tang ni bumung or ma box nai bon pore ke temesa verify go pu hai hai ne name ni ma ro finai bon pore ke temesa father name ma ro nai ni baba ni bumung bon pore ke temesa nin baba ni bumung inke mother name bobu or jaga same boy inke te date of birth ka nin date of birth je madhyamik ko admit card tong mani boy no date of birth ma box nai same boy kene bon pore ke same boy ke te ma box finai matriculation 10 pass ni or jaga details ma box nai ning tama boot by pass khai boy no ma box nai bon pore ke te kaise tongo oro hai hai ning ke roll number class 10 ni ma box nai bon pore ke verify roll number te hai hai ni ma box finai passing year te ni ro busono pass khai boy no ma box nai verify year of passing bo same boy ge gender ke nang salangi tong hangke male ma box nai bring tong hangke female ge ne level of qualification educational qualification ni highest qualification busuk jarab kiniro graduation khaito ha ke graduation maronai niro tabok bsc fa khaito ha ke bsc ma ke marono sanai sanai ke mobile number box ade bon pore ke taw devise mobile number box ade email id box ade email ge belai important tani male oro otp rok sogine password rok sogine niro ne je forgot password rok ni khaiga ni nang to hangke ormang ni jotono sogui ke verify te hai email id sogde bon pore ke state ut of permanent address ke nirone state ma box nai tripura select khai bon pore ke save click khai khai hangke nirone ngi thangsinai nirone registration number rok manaita bon pore ke te hai ne fill up ma khai finai education additional and contact detail ma box nai nang st ngi to hangke st no sos rojaga khairodi bon pore ke te hai ne st sos khai pidi bon pore ke nationality go indian tonri citizen of india kitabong ni rone identification mark go ngini rok tama suina ingena di none jok phana tongoi tong ha kosom jok hai ngong ke english by mall hi hota inke black mall none black mall hi ma suina ta black mall ta none kapala patong ha ke kapala bahara ke ma suisne bon pore ke are you a person with benchmark or jaga no ke tori tonde bon pore ke permanent address none pura address ho jaga suirode bon pore ke state ut or jaga none address state ma suina tripura bon pore ke district durapor jaga district buni roni boherago ma box nai bon pore ke pin code bon pore ke same ni rok ngai tong ha address ke yes rokoi teisa hai ne
save click hai next roti bon pore ke page katal so pinai inke nirokni final or jaga box tongmani go I agree hi tongmani or jaga ni box o click ma khainai bon pore ke final submit o click haiti bon pore ke nirokni registration successful ngai thanai bon pore ke nirok apply khaima sinai bai ke apply khainai inke tabo leisim om hai ke nungnai sub inspector or jaga sus khaisanai nirok nungnai nirokni recruitment hi thang hang ke login khaibai pai mani pore ke oro gandaro nungnai ke or jaga click khaila hang ke same om hai ke nungnai om hai ke nukla hang ke sub inspector in Delhi police and central armed post police force examination 2023 hi nirok nungnai ke or jaga bai ke apply khainai inke nirok ni thung pai ni or jaga om hai ke box jak nungnai inke tabo bai ke bor jaga apply ma khainai bor jaga ma suinai inke bo hai rok or jaga inke 14 number ni go naide do you belong to a caste not included in central or jaga ni go no ko ma toroi tongnai bon pore ke 16 ni go are you a department candidate of Delhi police nang Delhi police khagi tong hangke yes maronai Delhi police khayang hangke no ho maronai bon pore ke verify te se haine bohai ke maronai inke are you a national cadet corps NCC certificate holder inke ni roni NCC certificate tongoi tong hanne national ni inke ni ro yes rodi haike kring hangke no goroti je star ma kasa ke tongmani bohai ke ni je ke pan fill up ma khainai boke important bon pore ke verify or jaga same na inke tabo nironi NCC certificate no or jaga choose ma khainai select please select go khai hang ke nirok option nongnai nironi NCC tama certificate bo si de a de bo hai no or jaga choose ma khainai bon pore ke preference of examination center nironi bor jaga go exam ronai first ni go nirok je agartala hi romani inke agartala go na exam nongnai inke nirok Delhi ifa roi ha ha ke Guwahati faro ha inke nirok Guwahati ni go exam ong painai tani himale je sekango romani choose khaimani bon oro ongnai kaitha select ma khainai kaithani bisingo nirok sekang pila agartala no ro ha ke agartala ko ngai bon second ro ha ke nang je phano roi rodi inke mungsang ya kanai inke third obo nang je rom sumani center o ma ke roi romanai inke first ni je romani most important inke te kaisa whether you are an ex serviceman or jakan nang sakri khai ya kajang hangke yes rodi haike khaijia ko angke no gorodi bon pore ke tebor phila ma khaina hinke nai di 21.1 on idea whether seeking age relaxation ni on age relaxation nana ingui tong hangke ni rok ni yes maronai yes o click hangke option so phainai SC ST or jagani ko choose khai maronai bon pore ke highest qualification on ke nirok tuma busu qualification pore jak ke or jagani ko select khai maronai graduation ke graduation bhai ke BSc ke BSc om hage select khai maronai bon pore ke status or pass ke maronai inke passing year or ma boxana UT tangno state most state of board of ma boxana or jaga okay roll number percentage ike nione CGPA ngi tong hangke CGPA ni mark no ma boxana bon pore ke do you want to make your personal information available for accessing job opportunity or jaga ni ko yes ma toranai bon pore ke omai ke pura pai pe mani pore photo signature upload ma khasinai photo hi ko nukuna photo ni ko kaha ke naina de 20 KB ni siming 50 KB ni bisingo no photo upload ngai ha bon se sakang hangke ingya khanai nirok he 28.90 whether the photograph has been taken after nirone 23 April ni bisingo no photo ngani nangnai hayake accept ingya khanai inke nirok photo go edit khaige ye or jaga date box age April ni sai date tola khaige roi roti pon porke photo upload khai mani porke yes roti bon porke signature robai mani porke niro angsinai age declaration roi roti or I agree hi robai mani porke umno capture korno box ade pon porke preview ko click khai di preview click khai hangke none application submitting ngi thangsinai ge asu jarata ni friends video kisa logai thangha kisa na kardi niro kisa katal ko mahai registration khaijia ko tong hangke brongno kisa busa roi romani se dogan go thangi gei khaiga nangya jani baga thangai khai yong yoga ni baga ke asuk jarata ni friends jotono hambai